Keçigip kelgen adam rukuga barudan aldın bir tasbih kölömünçe jetişse oşol hareketke jetişken bolobu. Je rukunun akırkı tasbihine jetişse oşol hareketke jetişken bolo kene düşündürürseniz. Sen kelsen el rükudeken. Allahu Akbar dep rüküge jetiştin, emi kol baylaganda emege kıyamga jetiştin, Allahu Akbar dep. Ana kol baylaganda rüküge kesse sen kettin, jetiştin oşol hareketke. Je gelsen el rüküde turatken. Sen gelip Allahu Akbar dep kulakka kol baylap durup, anandağı bir Allahu Akbar dep rüküge jettin, sen jetkenge çeyin bul kötörülüp ketelek bolsa, sen oşol hareketke jettin bolat. Anan kebirler Allahu Akbar degen mena rüküge ketip kalat go. Anda bu jetpey kalgan bolat. Antkeni berkinin özünün takbiri, tiginin özünün takbiri var urmatlı bir tuğanım. Tertip uşunday. Men bilgen tertipin uşunday. Meşitke farz namazına kelgende namaz baştalıp ketken bolsa, kantip koşulup okup kesse bolat. Kelesindagi Allahu Akbar dep kulak kagazın, koldu böyle koşulup kete veresin. Boldu şöyle. Egerde imam rüküde turgan bolsa, rüküde turgan bolsa kelip Allahu Akbar dedin dagı, koldu baylap, anan sırasıyla Allahu Akbar dep, anan rüküge barıp kalasın. Boldu. Giyin sana okulunbaydı. Egerde kelsen imam sajdada oturgan bolsa, imam sajdada, je qadada oturgan bolsa, je qiyamda turgan bolsa, Allahu Akbar dep kulak kagıp Subhaneke okup durup ulap ketersin. Bir gana uçuda rüküde turganda Subhaneke okulbaydı. Antkeni imam rüküden turup kesse, sen oşo hareketke jetpey kalgan bolasın da. Oşo ele ayırması var. Şam namazga akırkı reketke koşulup kalsan, 2 reketi toluktaş üçün, 1 reket okup attahiyat, 2 reket toluktaş üçün, 1 reket okup attahiyatga oturup, keyin 2-nji rekette okuş kerekpi je 2 rekette okup attahiyat okula. Ököten tuura bolaveret. Şamga keldiniz, 1 reket uyup kaldınız. İmam salam berdi. Turup dağı 1 reket koşup attahiyatga otursanız dağı bola turmatı bir tuğanım, je turup 2 reket okup turup bitirseniz dağı bolaveret. Düşündünüz mü? 2 türden durus bolaveret. Namazga keçigip kelgen adam, imam 2 jaka salam bергenden keyin zam sürönü ıldıdan öyde okuybu deyt. İmamga misal üçün 4 reketті 5 namazdan imam 1 reket okugandan gelip kalsanız, imam salam bergenden turup, birinci okugan reketingizge zam sürö koşup, anan kalgandan zam sürö koşpoysuz. Aytır imamdan keyinki okugan birinci reket sizdin birinci reket bolot, anan 2-nji reket bolot. İmamga kança reket jetişpey kalsanız, oşol turgandan keyin daraba başlarat. İmamga misal üçün siz gel uyudunuz, imam menen 3-nji 4-nji reket peşimde okudunuz, turgandan keyin 1-nji reket 2-nji reket okuyuş, demek ekönü teң zam sürö koşosuz. Egerde siz 1 reketke jetip kalgan bolsoňuz, imam menen 2-nji, 3-nji, 4-nji reket okusaňız, salam bergende durup 1-nji reketde okuyuş, şunda sizdiki emne zam sürö koşulup okula turgan bolat, uşintip özüňüz taktap ala beresiz. Hazreti Atayül Khorasani aytat Mughiradan. Bu Hazreti Mughirani görgön emes. Biroq çeres biri arkılı ukkandagı oşol kimden ukkan aytıp oturubastan Hazreti Mughira aytdı da öyle sahabaga tayap koyup atat da. Az aytабыз келе биз. Abu Hurayra mintip aytkanda эле бул деле Mughira mintip aytkanda aytıp atat. Maksatı kimden ukkan aytış emes, maksatı paygambardын oğuzundan çıkan sözdü aytış gerek boldu. Şonu maňa Mughira aytkan dep dokumentleştirip aytıp atat. Kantet paygambar mintip aytkanda deyt. İmamçılık kılıp namaz okugan yerinde almaşmayınca okuvasın dep aytıp atat. Yani imam uşul жерде namaz okudu, namaz okugandan keyin janındaги adam çıkırıp turup berak jılıp alsın. İmam bolgon yerindeki orunda okubastan ordun almaştırıp alsın deydi. Emne üçün köpköpen hikmatlar var. Birincisi, sırttan kirip kelgen adam imam namazın bütüptür. Janagı imam turgan yerinde jok dep düşünüş gerek birincisi. Sebebi al jerde rasmi imam gana tura alat. Anan adamda tursa, imam orunda turgan bolsa, bardığı nafile okup atkan bolsa, namaz okup attırıp uyup alıp, anan jok ele imam uyup algan boluş ıhtımалы var. Andan sırtkary oşol jay namazlar kıyamatta göөлük beret. Almaşı okup alış gerek. Oşonda uşunday tur. Oşon üçin urmat tuğanlar imam bütköндөн keyin imamın sünnet okuganda almaşıp alıp turup janındagy bir ömür orunu almaştırıp alsa, bu bir sünnet iş kaçırgan bolot. Biroq kede bizdin meçitте tar bolup kalat. İmam öz жалгыз турат. Мындай жылайын десе бирөө батпайт, нарақ болса экөө батпайт.
anda bir jön. Biroq mümkünçülük bolgan учурда almaşyp algandyk orun emne sünnet bolot. Kıyın şunday. Kanday dürüst kanday bolacak kar damlama çoğundan. Rahmat, Allah razı olsun. Yaşlıda bir 3-4 var şu. Nogu namaz sorgu jana Nasrat Media'nın kalenderi boyunca. Ova. Anamla kebir meçitlerde tigi misal şamın muaktısı bugün misal 56'da girse 2-3 günler oşo 56'ın teyregen aytıp жүрөт да негизи күндөр gün сайын жылтырат эмес пе? Ова. Ama sonra azanlı точно календарда айтып керекпи же 1-2 мүнөт эрте айтып койсо боло эле ошол нерсе кызыгат болот. Kalendarma aytish kerak, tak. Ama ошол негизи көп мындай мечиттерде ошол тартип сакталып атат, ошону сиз муфтиятка сунуш катары киргизсеңиз да жакшы болот. Айтам мен мындан кийин ошол Nasrat Media'nын приложениясын баарыңар көчүрүлө деген милдет жүктөшүбүз керек. Анткени бардык мечитке календар берилген. Кыргызстан боюнча календар жиберилген. Облус чыгар, бул боюнча менин кабарым бар. Анан эгерде кайсы бир мечиттин имамы ошол календарда эрте айтып аткан болсо, анда ушул боюнча кабар берсеңер, буга тиешел жаза колдонуп, мен бул боюнча муфтийге да айтам, урматтуу бир туугандарым. Анан эгерде ошол календарды көтөрүп жүрүү кыйын болсо, анда ошол Nasrat Media'нын жанагы тиркемесин киргизип алсаңыздар, баарыңыздарга иншалла эмне ошол муфтияттын жанагы календар түзмө-түз жетип турат. Бул көтөргөн оңган, сиз телефон көтөрүп күнүгө ар кимдин сүйгөнүнүн сүрөтүн карап атпайсыз. Ошон үчүн жаныңызда жүрө берет. Календар чоң, аны мындай колтойтуп көтөргөн, мындай кээде кыйын болуп калат деген маани. Мен ошондой. Тиги намазды парыз окудук го. Албетте, албетте. Орозо күндөрү аябай ушул нерсе аябай. Жок, имамдар орозда өтө этият болуп калат. Ороз эмес да булар жанагыдай өздөрүнчө мындай жыргап, өзүн бошотуп жанагыдай эме деп коет, расслабление болуп кетет бардыгы имамдар. Менин эс тутуум начар. Намазды телефонду жаныма коюп, ошол аркылуу үйрөнсөм болобу? Үйрөнгөнгө чейин боло берет, үйрөнгөндөн кийин антип окуган болбойт. Кагазды илип алып окусаң деле боло берет, китепти карап окусаң деле боло берет. Жаттагандан кийин андай кылганга болбойт. Кыздар жамаат намаз окуса сооп көп берилеби же ар киши өзүнчөбү? Ханафи мазхаб боюнча ар ким өз окугана сооп көп берилет аялдарга. Бирок үйрөтүш максатында çok okutsa жақсы болот. Ал эми башка мазхабтагы алымдардын пикири боюнча жок, аялдардын жамаатына сооп көп берилет дейт. Эгер аялдар эркек жамаатка уюса, сооп жамаат кете берет. Бирок аялдар өздөрү жамаат болсо кандай десе, Хамбали, Шафи, Малики мазхаб боюнча, сообу бар Ханафи мазхаб боюнча жалгыз окуган жакшыраак дейт. Базардагы мечитте окулган намаздын сообу канча дейт. Албетте бул өзбек бир туугандарыбыздын кыргызчаны колдон келишинче жазган катына окшошот. Базардагы мечитте окулган намаздын сообу албетте бардык мечиттердин сообу бирдей. Анан бирок кээде айтылып калгандай ошол базарда окулунган жанагыдай Кудай таалама эң бир жагымсыз жерлер базарлар деп айтылгандан андай мечиттин сообу кандай да жок. Эгерде мечит болуп курулган болсо базардын жанында анда албетте ошол бардык мечиттерде эле 27 жанагыдай 25 жамааттын сообун кадимкидей Кудай таалам иншалла берет. Ошол адамдардын ниети эгерде жамааттын сообун алуу болгон болсо. Анан кээ бир адамдар базарда жүргөндө ошол отурган жеринде эле окуп башка кылып алган болушу мүмкүн. Анда ал убакта ага эч кандай биз зыян мындай бир жетпейт айтабыз, бирок ошол мечитке барып намаз окугандыгы макул деп айтсак жакшы болот. Менин жумушумда намаз окуган вагончомдун жанында мүрзө бар. Забордун ар жагында 4 метр эле кыбыла мүрзө тарапта болуп жатат. Кантип окуйм? Окуй бересиз, анткени башка жакка кетип калуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калган болсо, ишиңиз ошол жерде болгон болсо, анда кыбыла тарапта окуй бересиз. Эгерде ошол мүрзө тарап тосмо тосуп турган болсо, анткени сиздин намазканаңыз ошол вагончоңуз атайын мүрзө турган үчүн алып келип коюлган жери жок. Кайсыл мечитке намаз окубай койсо болот. Эгерде кайсыл бир жерде мазар мүрзө болуп, ошол мазарды касиети деп билип, ошол мазар үчүн мечит салынса, ошол мечитте намаз окубай коет деген аалымдарыбыз бар. Ал эми андай максат эмес, бирок жөн эле ушундай bir tuş kelip kalgan bolsa, andan inşallah ziyanı tiyveyt. Esselamu aleykum astagfirullah namazda okulabı yok, namazın eteginde okulat, eteginde Esselamu aleykum ve rahmetullah deb salam bergenden keyin Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim, Allahümme entes selam ve minkes selam, Tebarekte ya zel celal vel ikram deb dua kılınat. Namazda 4 takbir durus bu. Ne degen sura bu?
Sen şu suroo жазып atkanda kebir adamlar var. Oşol kitaptan kichine bir nerse görüp kalsa şonu жазıp şunu çuvağa biler beken, kanday eken dep sınagandar da var da. 4 takbir bu janaza namaz. Sen ölüp kalsan sana 4 takbir janaza namaz okuyubuz barıp.